Pozdrav svima, dragi moji. Danas pripremamo naše tradicionalno jelo, punjenu papriku. Pokazat ću vam način na koji je ja pripremam. 2 veće glavice crnog luka iseckat ću na sitne kockice. Na malo ulja propržit ću luk. Pripremila sam 300 g junećeg mlevenog mesa od buta i 200 g svinjskog mlevenog mesa od buta. Meso ću oko 3 minuta prodinstati sa lukom. Očistit ću oko 130 g pirinča dugog zrna. Pirinač ću naliti vodom i ubacit ću 1 kocku juneće supe. Kada voda proključa, pirinač ću kuvati oko 8 minuta i ostavit ću ga da upije svu vodu u kojoj se kuvao. Ovo činim kako bi pirinač pokupio ukus goveđe supe. 1 veći paradajz iseći ću na kockice. Paradajz ću ubaciti u posudu u kojoj ću kuvati paradajz sa začinima. Izmječit ću oko 7 čenova belog luka. Ubacit ću 240 g paradajz pelata. Sve ću začiniti sa 2 pune kašičice soli, 2 pune kašičice bio začina. Također ću ubaciti 2/3 kašičice crnog mlevenog bibera. Zatim ću ubaciti 2 kašičice suvog bosiljka i 1 kašičicu origana. Od začina još ću ubaciti 1 kašičicu suve dimljene mlevene paprike. Sve ću kuvati oko 4 minuta kako bi se ukusi povezali. Na sitne kockice iseckala sam oko 150 g barene slanine. Slaninu ću oko 3 minuta propržiti na njenoj masnoći. U paradajz ću ubaciti obareni pirinač, meso i proprženu slaninu. Sve ću izmešati i ovim ću završiti pravljenje fila za punjenje paprika. Ja ću iskoristiti 18 paprika babura. Vrhove paprika ću iseći i očistiti ih od semenki. U posudu u kojoj ću ređati napunjene paprike, a zatim ih peći, sipat ću oko 1,2 decilitra ulja. Napunit ću 1 po 1 papriku i ređati ih u posudu za pečenje. Za to vrijeme uključila sam rernu da se zagreje na 200 stepeni. 2 krompira isekla sam na kolutove. Kolutovi su debljine 3 do 4 mm. Krompire ću iskoristiti kao poklopce za svaku papriku. Ovako pripremljene paprike nalit ću sa 5 decilitra soka od paradajza. Zatim ću sve naliti sa 1 litrom vode. Zatim ću preko paprike staviti malo lovorovog lista. Sve ću poklopiti i staviti u rernu da se kuva narednih sat vremena. Nakon sat vremena skinut ću poklopac i ostaviti paprike da se zapeku narednih 20 minuta. I evo krajnjeg rezultata. Ukusne i sočne punjene paprike. Sve vas puno pozdravljam, hvala što nas pratite. I za kraj sledi vic. Pitamo ženu, gde si bila? U salonu lepote, odgovara žena. Šta, opet ne radi?